aya majambo yaramaze guhishurirwa urukundo Imana idukunda, yaramaze guhishurirwa urukundo Imana yadukunze. Aravuga ngo mbega nimba Imana yaradukunze ikadutsindanishiriza ikadutoranya tutayibisabye ikatwiyegereza ikatugira abana bayo, nimba bimeze gutyo Umubisha wacu Yavahe, nimba bimeze gutyo niki twayiburana? Nimba yaratwitangiye ikaduha umwana wayo w'ikinege, niki kindi twaburira muri yo? Ndetse yarabaha yandi mahirwe, irababwira ngo nimukuri kivume muri mwe nzongera mbane namwe. N'intambara barazisinze, bamaze gukura ico kintu muri bo baratsinze intambara, bamaze gusaba Imana imbabazi, barakomeje urugendo baratsinda. Rero bivuga iki? Imana iba mu ruhande rwacu igihe cose imitima yacu iriko irayishimira. Imitima yacu igihe yireba ikayishimira, ikareba nta kizira kiri muri twe, nta kizira cinjiranye mu rugo rwawe, ukareba ko atacinjiye mu rugo rwawe gituma Imana itatwishimira. Nimba uri umwana w'umukobwa, nimba uri umusore, isuzume urebe impamvu Imana niki gituma utaba mu ruhande rwanje, ubirebe wisuzume neza, maze Imana irakuganiriza. Shalom, shalom bene data, tubasuhuje, nongeye kubasuhuza mwese aho muherereye, ubuntu bw'Imana bubane namwe. Tubahaye ikaze kandi mu ijambo ry'Imana tugiye gusangira ijambo Imana rishyize ku mutima. Reka turisangire, ariko reka tubanze dusenge Imana, dushimire Imana yo yatwemereye kongera kubyuka. Bakunda Mana, igihe cyose ubonye ubyutse, ubonye mu rugo n'amahoro, ubonye nta ikuba cacitse, uruzirikane neza y'Imana, wishimire. Ubonye wagiye ku kazi ukagaruka, uje umenya ko ari ubuntu bw'Imana. Reka dushimire Imana mu isengesho rigufiya, hama twumve ijambo ry'Imana. Mana, tugushimiye iyo neza yawe, tugushimiye ubwo bukuru bwawe n'urukundo rwawe, tugushimiye neza yawe udashiraho, bituma buri munsi uko bukeye n'uko bwije tubona ubukundo bwawe n'ineza yawe. Turabyuka bigakunda, dushobora kuvuga bikemera, turareba bigakunda. Turagushimiye rero Mana yacu ko ubuntu bwawe ukomeje kubana n'umuntu wese ahaherereye. Ndasengera umuntu wese ahari ashobora kuba atamerewe neza, ashobora kuba ibibazo bitandukanye, ubuntu bwawe musange, ari ugwaje, ari ugwaye, ari uwabuze icagaburira abana. Genda Mwami wanje, ubuntu bwawe umugereho, umugirire neza, usakaze neza yawe n'ubuntu bwawe ku buzima bwiwe, abone ubuntu bwawe. Ijambo ryawe rituganze, rigire ico rikora ku buzima bwacu. Mwuka wawe ufate controle imitima yacu, imitima agiye kuryumva, asigaye icubahiro cawe kiganze. Tubisenze mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Reka rero dusangire ijambo ry'Imana riri mu Baroma igice 8. Ni ijambo twese abantu benshi basanzwe bazi. Umutwe w'ijambo uravuga ngo, turahera kuri Nehome 8:31. Umutwe w'ijambo uravuga ngo, ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Iryo ni ijambo ry'umutwe. 31 haravuga ngo, none ubwo bimeze bityo tuvuge iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Yesu ashimwe. Ndashaka ko tuganira kuri iri jambo rivuga ngo, nimba Imana iri mu ruhande rwawe, umubisha wawe ninde? Nimba Imana iri mu ruhande rwacu, ninde wakugwanya? Ninde wakugirira nabi? Ninde wakubuza kugera aho ugomba kugera? Nimba Imana iri mu ruhande rwawe. Yesu ashimwe. Pawulo avuga aya majambo yaramaze guhishurirwa urukundo Imana idukunda, yaramaze guhishurirwa urukundo Imana yadukunze. Aravuga ngo mbega nimba Imana yaradukunze ikadutsindanishiriza ikadutoranya tutayibisabye ikatwiyegereza ikatugira abana bayo, nimba bimeze gutyo Umubisha wacu Yavahe, nimba bimeze gutyo niki twayiburana? Nimba yaratwitangiye ikaduha umwana wayo w'ikinege, niki kindi twaburira muri yo? Yesu ashimwe. Nimba Imana iri mu ruhande rwacu, haleluya. Nimba Imana iri mu ruhande rwa mwene data, nta kintu na kimwe uzigera ubura ku Mana, kuko Imana iyo yonyine yadutoranije
iratwiyegereza, iradutsindanishiriza muri bya byaha wari urimo, iragukura hariya hose wari uri mu byaha, irakuzana ikwambika umwambaro w'agaciro, iravuga ngo ngwino ube umwana wanje, ube umwana wanje. None n'iki kindi taguha? Ntekereza ko umubyeyi wese azi agaciro k'umwana. Iyo umuntu yaguhaye umwana wiwe, tureke kumuguha ngo mwirigwane, kumugusigira, nuko wagufitiye icizere, nuko atakindi kintu yakwima nimba yaguhaye umwana wiwe. Rero nimba Kristo yaratwihaye, nta kindi kintu na kimwe dushobora kuburira muri yo, mu gihe tuzi neza yuko Imana iri mu ruhande rwacu. Tuvuge haleluya. Yo, ikintu conyene nshaka kubabwira, Imana nimba ikwishimiye, niryo naryo jambo Kalebu na Yoshua bakoresheje bagiye gutata Kanani, bajanye n'abariya bandi n'iriya miryango 12. Bagezeyo bo barareba basanga abantu bariyo nibigatanya, n'abantu barebare bakomeye bashobora kubanesha. Ariko kubera ko Yoshua na Kalebu barafite uwundi mutima, bari bizeye yuko nimba Imana iri mu ruhande rwabo, nimba Imana ibishimiye, nimba atacaha bafise, nimba badafite ikintu Imana ibarega, bariya abantu bazabanesha. Yesu ashimwe. Maze bagarukana amakuru avuga ngo nimba Imana itwishimiye, ntabwo bari abantu bazadutsinda, tuzabanesha. Rero ikintu ushaka kubabwira ni iki? Ikintu conyene gituma Imana itaba mu ruhande rwacu, ikintu conyene intambara wawe uri kuragwana cyangwa uri kuracamwe utazitsinda, ni icaha. Icaha nico kintu conyene gituma Imana iguha umugongo mu gihe wahuye n'ibyo bintu kuracamwe. Ntabwo Imana yivanga mu bintu bidafise umurongo. Banago baravuze ngo nimba Imana itwishimiye, kandi ko bari abantu bari bafite imbaraga, bari barebare, bari bakomeye, ariko kubera ko bari bazi principe y'Imana, bari babizi ko Imana yikwishimiye, nta ntambara nimwe ushobora kurwana gunesha. Nimba Imana itwishimiye, barano tuzabanesha. Rero niba Kristo yatanze umwana wayo, akaba ari muri twebwe, tukaba tugendana nawe, tukaba tumubeshaho tuja hose, ibyo uri kuracamo ni iby'akanya gato, uzanesha. Haleluya, haleluya. Ikindi kintu ushaka kubabwira ni iki? Ikintu conyene gituma Imana itaba mu ruhande rwacu ni igihe twakoze ibyaha, ni igihe tutumviye iciri kiratubwira gukora. Iyo witandukanije n'ijwi ry'Imana, nimba ikubujije gukora kino kintu ukagikora, umenye neza yuko Imana ntabwo muri kumwe. Irakureka ukabanza kwanza ugakora ibyo bintu, hama wagaruka ukaza gusobanurwa yuko wagiye mu nzira itariyo. Hano hantu Abisirayeli bagenda muri iyo shuri ca 7, Abisirayeli bagenda gutera Ayi, Imana yari yabujije. Imana yarabajije ababwira ngo nimugende, yari yanabemera ko bari gutsinde bagiye gutera Ayi. Bamaze kugenda bagezeyo, Imana irababwira ngo mugende, kandi ntimuze mugende mutwaye abasirikare benshi, nimunaba kuko abariyo ni bake, mwitwarire bake, nimugerayo muzatsinda. Ariko ikibazo bagezeyo baragiye bafata ibintu byashinganye n'Uwiteka, barayifata bivanga n'ibyabo, kandi Imana yari yabujije. Yesu ashimwe. Imana yari yabujije gufata ibyo bintu byashinganye n'Uwiteka kubivanga n'ibyabo. Bo bagezeyo barabifata barabivanga n'ibyabo, maze baratsinda. Bamaze gutsindwa, Yoshua arababara, amaze kumva ayo makuru ko batsinzwe. Ababaye ngo agenda arafukama, arabaza Imana, ni kubera iki ibintu bibaye? Reka tubasome uko Imana yahise imusubiza. Ni kubera iki tuneshejwe kuri uru rugamba kandi batubwiye ko tuzanesha? Ni Yoshua igice ca 7 umurongo w'10. Ngo maze ngo nuko Uwiteka, Yoshua amaze kubaza kubera iki dutsinzwe, maze Imana iramusubiza aramubwira ngo nuko Uwiteka abwira Yoshua ati, byuka, niki gitumye ugwa wubamye? Abisirayeli baracumuye kuko baciye ku itegeko ryanje nabategetse, bagatwara ku bintu byashinganye, bakabyiba, bakirengagiza, ndetse bakabishira mu bintu byabo. Nico catumye Abisirayeli batabasha guhagarara imbere y'ababisha babo, bakabaha ibitugu, kuko
bahindutse ibivume, ndetse sinzongera kubana namwe ukundi, kiretse murimbuye ikivume mukagikura muri mwe. Yesu ashimwe. Murumva ko hano hantu Imana yahise imubwira ngo reka kurira, reka kurambarara, impamvu mwatsinzwe. Yoshua yavuze Imana, ibi ni kudukojeje isoni, kudukorera isoni kandi uratwemere kuzaduha kunesha. Niko uca twibaza buri gihe, ibi bintu ko bigenze gutya byagenze gutya. Hari igihe umwanzi azana ikintu, haza n'ikizira mu muryango wawe, ugahora ubona ibintu bigenda nawe utabizi impamvu, kumbe hari ikizira umwanzi yinjije mu rugo rwawe gituma Imana iguma ireba umuryango wawe ntiwishimire. Rero umwe muri bo yaragiye abafata barabivanga, maze Imana irarakara, bituma ibatera umugongo, baratsinda. Rero mureke dukure ikizira muri twe, dukure ikivume muri twe, kugira ngo Imana ikomeze kuba mu ruhande rwacu. Ntabwo Imana ni umubyeyi, Imana ihora iteze amaboko. Kumva ukuntu yahise ivuga, ntabwo yavuze ngo mwabikoze gutyo ndabaretse, irabaha ayandi mahirwe, irababwira ngo nimukure ikivume muri mwe nzongera mbane namwe. N'intambara barazisinze, bamaze gukura icyo kintu muri bo, baratsinze intambara, bamaze gusaba Imana imbabazi, barakomeje urugendo, baratsinda. Rero bivuga iki? Imana iba mu ruhande rwacu igihe cyose imitima yacu iriko irayishimira. Imitima yacu igihe iyireba ikayishimira, ikareba nta kizira kiri muri twe, nta kizira cinjiranye mu rugo rwawe, ukareba ko atacinjije mu rugo rwawe gituma Imana itatwishimira. Nimbura umwana w'umukobwa, nimbura umusore, isuzume urebe impamvu. Imana niki gituma utaba mu ruhande rwacu, ubirebe wisuzume neza, maze Imana irakuganiriza. Kandi Imana ihiteza amaboko kugira ngo niwisubiraho irongera kandi kwiyegereza kandi gutsindira izo ntambara. Ikintu conyene kandi mbabwije ukuri, Imana irakunda umuntu. Imana ikunda ikintu yanka n'ico caha kiba cakozwe. Mwibuke David ni umuntu Imana yavuze ngo mbonye umuntu ufite umutima nishimira, ariko ntibyabujije ko nyuma yuko akora kiriya caha cyo gusambanya umugore wa Uriya, ivuga ngo ico kintu ukoze Dawidi, ico kintu ukoze uzacishura imyaka myinshi, kizakugiraho ingaruka. Ibyaha byose dukora bitugiraho ingaruka. Rero mureke bene data, mureke bantu b'Imana, twirinde icaha n'igisa naco, kubera ko ibi byaha dukora bitugiraho ingaruka ejo tutazi, mu bana bacu, mu biki, ugasanga bigize ingaruka mu buryo budasanzwe. Rero mureke tubibe byiza kugira ngo Imana irushizeho kuba mu ruhande rwacu. Nimba yaratanze umwana wawe w'ikinege, niki kindi yakwima? Reka kwigwanirira, reka gushaka ibindi bintu kwirya no ku ruhande. Imana yatanze umwana wawe w'ikinege, nta kindi kintu na kimwe yakwima. Tegereza, ihangane, uyubahisha aho uja hose, hamure ko Imana izakugwanirira ikakuneshereza. Nshaka kubabwira rero niki, mureke icaha n'igisa naco, mureke tuyegurire Imana, tuye ubuzima bwacu, yahasigaye tubone intsinzi. Rero Imana duhana umugisha, Imana iguha umugisha wowe ukomeje kubahisha Imana aho uri hose. Imana izakomeza kuba mu ruhande rwawe, ntugire ubwoba. Hama nawe ukigwana, ugifite ibintu wimitse muri wewe, ugifite ibintu Imana yakubujije gukora ukaba warabikoze, Imana irahari, irakubwiye ngo kuri ico kivume muri wewe, hama nongere ngo utsindire izo ntambara. Niko yavuze ngo kubana namwe ukundi, kiretse murimbuye ikivume mukagikura muri mwe, kiretse nimugikuramo niho nzabana namwe. Rero Imana yo mw'ijuru umugisha wo mwese no jambo ukuri kivume kugira ngo Imana ikomeze kubana nawe. Rero Imana hari igihe umuntu akomeza gukora ibintu, agakora ibyaho no munsi agasubira kora nta cabaye, ukomeza muri uwo munyengo ukumva nta cacitse, ariko biravuga neza, iravuga ngo urabikora nk'inkorera, ukibaza ko mpwanye nawe. Ntabwo Imana ihwanye natwe, ntabwo Imana izahora yishimiye iteka uko abantu tubibabaza ku munani mugoroba. Imana ntabwo izahora yishimiye ko abantu bakora ibyaha gutya. Imana irakeneye yuko abantu bayikiranukira kandi bakayubaha. Rero ndabinginga, ntumenyere gukora ibyo byaha ukibaza ngo Imana n'imbabazi, ko ntabwo bishimisha. Nta mubyeyi n'umwe yashimishwa no kubona umwana wiwe ariko arakora ibintu bibi. Nawe uri umubyeyi ntabwo wakwishima guhora ubona umwana wawe ariko arakora ibintu atari byiza. Mwishire mu mwanya rero wa Kristo, ntabwo byamushimisha. Nawe aba yiteze ko buri munsi hari uwayivamo,
akagaruka kaja mu murongo mwiza. Ikintu numva caba ciza mu kubaho kwacu kwa buri munsi nuko tugirira confiance uyu muvyeyi ariwe data wadukunze akaduha Kristo, akaduha umwana we w'ikinege ngo adupfire, akamuduha ngo ndabamubahaye, ndamutanze kugira ngo ico muzakenera cose, ico tuzakenera cose ubundi kiri muri Kristo. Ibyo dukenera byose bibumbiye muri Kristo. Nimba twaramwizeye, nimba twaramwizeye tukamwakira, nta mpamvu yo kugira ubwoba. Mu bintu byose aho kuracamo, Imana iri mu ruhande rwacu, iri muri twebwe. Rero bisanzwe Kristo ari mu ruhande rwacu. Pawulo niwe yarabisobanukiwe neza, aravuga neza ngo ndasenga Imana, abwira Abefeso ngo ndasenga Imana ngo ibahishurire urukundo, uburebure n'ubugari bw'urukundo Kristo yadukunze. Uramubase kubisobanukirwa. Haleluya. Iyo twasobanukirwa urukundo Kristo yadukunze wo gutanga umwana w'ikinege, ntabwo twagira ubwoba. Niho rero yahise avuga ngo mbega ko bimeze bityo. Nimba bimeze bityo, ibitugwanya byose, bidukikuje byose, nimba bimeze bityo, ubwo uwatanze umwana w'ikinege yabura te kumuduha n'ibindi byose twifuza muri we. Nimba yaratanze Kristo yabura gute kumuduha n'ibyo twifuza muri we. Aho yari ahishuriwe neza cyane. Nawe ndakwinga ngo uhishurirwe nimba yaratanze Kristo, nta kindi kintu uzigera uburira muri yo. Turize muri yo, uze kuyegera no gusabana nayo, n'ibindi byose yafashe imigisha yose ngo yishira muri Kristo, kandi uwo Kristo nawe ari muri twebwe. Imana duhana umugisha. N'ibyo ngiye Imana duhana umugisha, tukadushima Imana ubwira ijambo Imana tubwiye. Dukuri kivume muri twebwe, buri muntu wese agikuremo, yiga tugarukira Imana. Reka dusengere isengesho. Imana turagushima, ushimiye neza yawe. Ijambo ryawe tubwiye ngo bisanzwe mu ruhande rwacu, Umubisha wacu Yavahe, utimanye umwana wawe w'ikinege, niki kindi yakwima, niki kindi watwima, wowe utatumye Kristo ukamuduha, ukadutsindanishiriza, ukaduha ubwo bwiza, ukaduha ishusho yawe. Niki kindi watwima mwana? Nta kindi kintu watwima niba waduha ishusho yawe, ukaduha ubwiza bwawe, ukadutoranya tudakwiriye, ukaduhamagara, ukatugira imfura muri bene. Mana turagushimiye ko watugize abana mu rugo. Turagushimiye ko watugize inshuti zawe. Turagushimiye ko turi abana mu bwami bwawe. Rero turakwinginga mwami wanje ngo ikizira cose, ikivume cose coba carinjiye mu miryango yacu, coba carinjiye mu bwoko bwawe, reka mwami kirandurwe mu mitima yabo, kugira ngo ukomeze kurushirizaho kuba mu ruhande rwacu. Mwami sohora ico kivume, turagisohora mu mitima y'abantu, turasohora imbuto y'icaha yose, turasohora imbuto y'icaha yariyo yose yagiye mu mitima y'abantu, kugira ngo abantu barushirizeho mwami wanje kukwegera no kugirirwa neza no kubona ineza yawe mu buzima bwabo. Turagushimiye, dusenze make ariko twizeye yuko ineza yawe iri kumwe n'ubwoko bwawe. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo, amen.